Penpau perthei saka Hill State People's Democratic Party HSPDP yaka jing persha yaka jing thmu joka sorkar ban bu yaka jaka khalai hangni hajala Meghalaya. Habakran sikilat pathai khubor u President joka HSPDP uba PK Pangyang haka hendri turi unai lur 8,000 Hashilong Press Club ulai thu ba ke HSPDP ka persha amtang yaka jing thmu ka sorkar ban bu jaka khalai Hendrai ka persyaru ban pentre kam ka Civil Procedure Code haki jaka baron ka 6th schedule. Ka parti ngiliat tairu halor kane ka benta halor kane ka wei ka jing pentre kam jong ka sorkar ya katang yong ka Meghalaya Gaming Act 2021. Bagani ka sorkar ka bengidan lang ru aka kala penjari kene ka but si benta na kata nang ban baik cukup poin gerong jika tunguru ya kaban tei ya ka kasino makin bu ang tiya ka kana para base area te ngan itu igani baka party lembaga sisihi kam suya ha baka sum persyapan penting kam ya ka Gaming Act but kam tam ya jindon kita kasino hapo kani ka state kecungi wala kalong hapo dari area Kadang kalau baka sentimen cungi kum ka party dilum ne kum ka paritrari ne kum ka jai benriu ne mo idan hi ken ke snow ba kampat day ya ka state cungi kampat day ya ka jala cungi bangin penslur ya ka nega cingi khalai lane bangin pentrekam ya ka nega act namar babun ba kinu sesnong cungi ya ka nega chaka ha ka nega state ke cungi nala ba dong nyopo persentam kidai Kristan Kidai Kristan, bagi bun ba, kinongelam balang di papero kaya, kanto bila de rusimer, isngau ba, kampadai kapor, teka bagin pisangnya iswa, nin kanto ya kasokar. Barang keju kapor, haka MDA meeting, haki ni kipnai bila def, lengba kitnat kubor SAP kemau, ladon kani cipen ni keju, kepang, bahaka coordination committee, jangka MDA, namarway, naka party hi, represent hak tuka MDA meeting. Ngila syai kum kasi ngi ong ya ka government la jong ni chief minister deputy chief minister but barokai colleagues to the party to ngi ke SPDP ngi menjur bagi ni ha ban trekan ya ka Gaming Act Uba PK Pangyang le thuru baka HSPDP kan teyo umat sa kan mau jong MLA barem uba Hoping Stone lingdo nonglan bam kwa hedwaru blay Hamau Phanlor West Khasi Hills haka arpu artarik mentau benai nai lor kumshi benta ban rakhe ka jingdap Sanpu South nem ka seng HSPDP baban kan mau buram yuni riu kraw ubadai unong seng jaka party jong liyo ban ya tai liyo rude ban ya rai kimat ki bakam ngongsan kide kine beneng kong ka jingtei ya umot ya mai doping ha Mau Phanlur West Khasi Hills Mau Phanlur West Khasi Hills ka party ni kan mau kendiang bagani kasen arjar aku kadai kasnem ka ba ka jala ka jongi karakhe ya jingda sampo beli kasnem ka jingai lenti jong ka jala jongi ni ka party pat ka blayai sanpu sau snem haduk benta usnem ngimla klem dekan mau kendiang klem dekan mau dempang ya uni nongelam joni long founder president yo HSPDP na do baseng na katais pa repopra ex MDC bun postnem ex MLA palat sam postnem baru MPD bagi shimro baudai nongelam jongkari bagacai perri te hakum gane gasnem ka bangi kemau ya ka jingyo ya ka jala parti da kami sim jong kajing small koridor berkajing small kya ban nyutang contribution di bola ai haga di gari be ke chongi idon karai banong ngin thung yo mot jo mai yo ping badu pas kajur ke chongi apo mo Phanlur haga ba en sa peli leneng saya celebrate langkum ka parti ka bandai haga ngiyap ka ba nyau Kesengap ke banyau jeng ke mau ke meja ping belakang no haka arpun riu terik September jong August